Geto FM. Anto banana bara bakodoganirwe kwigera raia baire bandeguru ya Netherlands ndora cia Amerika trilioni magana mathatu ma mirongo ithatu na kenda ibagwatitwe iborichi Moses Otieno, Brian Wawero, Charity Njeri, Noah Hauma, Peter Aura, Masi Chepto, John Kalombo na Peter Kisanya wegitwe bathingatitwe iborichi bandisi yae ara barachigirwe nyombani imwe haga Nairobi. Borichi Nkuruki bagwete mboksi kathumba nyombani enu iri na ndora cia Amerika cia mubwanano ngona iratu bia borichi gati ega into bingi Geto FM. na nyuma ya bamwe batongoria barabareganaga na kana baraba gwatambaru ngavana wa kaunti ya Meru Aruto Gitini kwigwa bagikinyiria maromba na kinyamagamba kotini ende ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza augite kombekana akawatambaru rwaria rwo kubunjia bunge ya kaunti ya Meru akiaria na nyomba imwe ya ndeto gukurukira hathimo Kawira ugite ikundi mwanya mwanya na kinya kariba kaunti ya Meru ibambiritie kwandika riboti ira nyumani kwirigirwa kwigwa igikiro kirore na nio ukagwa ikitima kaunti ino yomba kwigwa ikibunjwa. Anto bara baje boncho iba baingi mono endo kiambere ora uinitiata mantuya kudiri account kana konti so account ne mwananchi na nasiba baingi mono kuma tukuma kile impeachment hizi nyambere ta mungu ya na omba ni chembero anto baingi mono ibareje ka boncho NGOs ba inge group inge na anto baingi na orende bamberia ku mauku kenda bomba kumari washwasa nenda iria kubone vya makugo kwena kanya mbuga MCS bagacoka inkoro bakona aje gutererana mwananchi na kurera akona na guterwa kanya na kwena guteranira kanya gukunyu gono into kya tugirwe kambere ntujandi muri kura into muri kura ozo mbe ampandikire mitero ngubi ako uteka kuchigire onde bakunteta makuja maingi na dakapi kujuru Jumatatu ni organization mwanya bakuga atwinde ya mwana MCS tushokenda bene tukinge kuwa Geto FM. Indeto charuarua harago tueke kantu ya Jumatatu baro akana riboti ya kuikira chaini kubunjwa kwa kaunti ya Meru ikambiria kuigwa ikinyagarua. Geto FM. Na kongina mwekoro wa munini wa Rais Rigathi Gachagua Dorcas Gachagua na kinyite gikaro kinene gya kaunti ya Tharaka Nithi takio Kathwana. Dorcas ariongite nchera ya Kathwana kiri mubango wake wa kuthomithia antu kwibabaniria na utumiri bwanda gwa chiambogita muno antu bara wigagwa bari nchera na kinya arutwo ba machukuru nyumani Dorcas na kwirigirwa kuriongira chukuru ya Chuka University kiri mubango wa Oyum. Geto FM. Na kungina antu bara baturaga ntere chia Karamana Mudhara Tigania East ibakuromba kuthondekerwa njira chia guntu gukuba kiuga ithukangite muno kagitani gaka na kubatiga kinyamarani ikinene. Geto FM. Na muthia arimi bakimera kia mayani kuma Ncheme wandia Kegoi kaunti weni ya Meru ibakotheta nuntu bwa urungamiri botho kubwa kiwanda giku kia Kegoi araba kuga urungamiri bobu egitwie bukibaijira kiro chia gontetu ino na